mislim da je ova vrsta produkcije, mislim to je nešto gdje sam se ja prvi put obrela, jer ja radim neke potpuno druge stvari, veoma važna. Važna je zato što donosi veliki broj publike, važna je zato što mi na taj način dijelimo neke sadržaje koji su naši, specifični, odgajamo neke nove naraštaje, a da ne govorimo o tome koliko je značajna za industriju i za glumce, na kraju krajeva, za koje vidjeli smo i sinoć potvrdu da prva serija odmah ima toliko glumačkih nagrada, jer naši glumci su stvarno najbolji u regionu, po mom mišljenju, ali nemaju dovoljno prilike da se iskažu. Također scenaristi, scenaristice, tako ovaj jedan projekat će donijeti procvat, već je donio i nadam se da njegov kontinuitet će vas iznenaditi u smislu rezultata za nekoliko godina. Koliko znam, za sada je predviđeno da počnemo snimati u januaru, negdje pred kraj januara. Radnja se dešava između Zenice i Sarajeva, tako da smo proširili kotlinu, pošto i Zenica pripada istoj kotlini kao i Sarajevo. Likovi koji ste sreli prije će biti tu. Neki koje smo ubili neće, nažalost. Jedan dio pripreme moje, sjećam da sam radio baš na seriji Klan u Srbiji, kad sam dobio poziv od Danisa da igram tu. Imao sam 15 kila više i on mi je rekao da bi trebao da smršam bar 12 kila za mjesec i pol dana i ja sam smršao, mislim, više od toga za mjesec i pol dana. To je bio samo jedan dio te pripreme. Mi u BH Telekomu smo imali neku posebnu emociju, o tome smo i govorili ranije, vezano za ovaj prvi projekat i jednu veliku količinu uzbuđenja. Nismo, da kažem, očekivali i nekako nismo mogli ni zamisliti, iako smo vjerovali i vjerujemo u projekat i njegov kvalitet, ali sinoćnja ceremonija i dodjela nagrade Srce Sarajeva gdje naša serija Kotlina je dobila 6 Srca Sarajeva u ovim kategorijama kako je već pobrojano. Jedan ogroman razlog da budemo sretni, ponosni, zadovoljni i vjerujem da je to i potvrda svega što BH Content Lab i svega što BH Telekom radi i što će, vjerujem, raditi u narednom periodu.